Znaš onaj osjećaj kad gledaš nekoga na terenu i prosto znaš da taj čovjek ne planira da izgubi, bez obzira na to ko je ispred njega ili kakve su šanse. E pa to je bio Predrag Saša Danilović. Danas kad pričamo o košarkašima često se gađamo statistikama, triple-doublovima i nekim naprednim parametrima, ali kod Saše to nije bilo primarno. On je bio oličenje čiste, surove pobedničke volje upakovane u neverovatnu eleganciju pokreta. Njegova karijera nije bila samo niz utakmica i trofeja. To je bio put jednog od najhladnokrvnijih egzekutora koje je evropska košarka ikada videla. Ako bismo morali da nacrtamo prototip igrača koji će ti dati koš kad je najteže i koji će te pogledati pravo u oči dok to radi, to bi bio on. Njegova priča počinje mnogo pre onih čuvenih titula i dresula Virtusa ili Majamija. Počinje u Sarajevu i na planinskim terenima Zlatibora, gde se desio taj sudbinski susret koji će promeniti istoriju naše košarke zauvek. Zamisli scenu, leto je, sunce prži, a Željko Obradović, koji je tada još uvek bio igrač i već polako počeo da razmišlja kao trener, vidi klinca koji se kreće drugačije od svih ostalih. Željko nije video samo talenat, video je taj žar, tu drskost u očima koja se ne uči na treninzima. Odmah je pozvao Duška Vojoševića i rekao mu da imaju nešto posebno. To je bio onaj trenutak kad se kockice slože pre nego što igra uopšte počne. Ali put do vrha nikada nije realan, pogotovo ne za nekoga ko je morao da prođe kroz administrativne paklove i zabrane igranja samo zato što je odlučio da pređe u Partizan. Ta zabrana je zapravo bila blagoslov u senci, mada tada verovatno nikome nije tako izgledalo. Zamisli dečka od 17 ili 18 godina, koji je najbolji u svojoj generaciji, a ne sme da igra zvanične utakmice godinu dana. To bi slomilo većinu ljudi, ali Sašu je samo učinilo gladnijim. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj, ostavi like i pretplati se. Za tebe je besplatno, a meni znači mnogo. Ajde nazad. Umesto da sedi i očajava, on odlazi u Ameriku, u srce Tenesija, u jedno malo mesto koje se zove Cookeville. Tamo su ga gledali kao vanzemaljca. Došao je mršav, visok klinac iz Jugoslavije koji ne zna savršeno jezik, ali zna da svaku loptu provuče kroz obruč. U toj srednjoj školi u Kukričiju on nije bio samo najbolji igrač, on je bio senzacija. Ljudi su dolazili da gledaju tog Evropljanina koji pogađa sve što baci ka košu. Tamo je naučio tu američku agresivnost, taj mentalitet da se nikome ne sklanjaš sa puta, čak i kad si hiljadama kilometara daleko od kuće. Kad se vratio u Beograd, to više nije bio onaj isti dečko koji je otišao. Bio je to igrač sa iskustvom koje njegovi vršnjaci nisu mogli ni da zamisle. Partizan je dobio gotov proizvod, zver koja je samo čekala da je puste s lanca. I ono što je usledilo u narednim godinama, to je postala košarkaška mitologija. Godina 1992. je nešto što svaki navijač Partizana, ali i ljubitelj košarke na ovim prostorima, drži urezano u pamćenju. Ali hajde da ne pričamo samo o onom čuvenom šutu Đorđevića u Istanbulu. Hajde da pričamo o tome ko je nosio taj tim tokom cele te neverovatne sezone u egzilu u Fuenlabradi. Danilović je bio taj motor, taj čovek koji nije dozvoljavao da ekipa potone čak i kad su bili umorni od stalnih putovanja i igranja pred tuđom publikom. U finalu protiv Juventuda on je bio taj koji je držao konce igre, koji je vukao kad niko drugi nije mogao. Zasluženo je proglašen za MVP Final Fora, jer bez njegovih poena, njegove odbrane i te ludačke energije, Partizan nikada ne bi stigao u poziciju da Sale rešava utakmicu. On je sa 22 godine igrao kao veteran sa 10 sezona u nogama. Ta titula prvaka Evrope bila je pečat na njegovu dominaciju, ali to je bio tek početak. Evropa je postala premala za njega, a Italija je bila sledeća stanica gde će postati bukvalno božanstvo. Kad odeš u Bolonju, tamo košarka nije samo sport, to je religija, a Saša Danilović je postao njihov vrhovni sveštenik. Onih nekoliko sezona u Virtusu, tadašnjem Bakleru i Vikinderu, to je bio vrhunac čiste dominacije jednog beka na tlu Evrope. Čovek je uzeo 3 titule prvaka Italije, bio je MVP lige, bio je najbolji strelac, bukvalno je radio šta je hteo. Sećaš se onog rivalstva sa Carltonom Myersom? To su bili epski dueli, 2 revolveraša u sred dana, ali Saša je uvek imao taj jedan metak više, tu jednu hladniju glavu kad se utakmica lomi. On je u Bolonji postao Il Zar, car,
Nije to bio nadimak koji se dobija tek tako. To je bila potvrda poštovanja, jer su Italijani znali da, dokle god je on na terenu, trofeji su sigurni. On je tamo postavio standarde profesionalizma. Trenirao je jače od svih. Tražio je od saigrača maksimum i nije trpeo ništa manje od savršenstva. Ta tripleta u Italiji, gde je pokupio sve moguće individualne i timske nagrade u jednoj sezoni, to je nešto što se retko viđa u modernoj košarci. Bio je toliko dominantan da se činilo da igra protiv dece, a igrao je u tada najjačoj ligi na svetu posle NBA. I onda dolazimo do tog famoznog NBA poglavlja. Mnogi se danas pitaju zašto nije ostao duže, zašto nije napravio karijeru kao neki drugi naši igrači. Ali moraš da razumeš Sašu. On nije bio lik koji će sedeti na klupi i čekati mrvice. On je bio draftovan, otišao je u Miami kod Pata Rileya i pokazao je odmah da mu je tamo mesto. Postigao je 7 trojki i 7 pokušaja na jednoj utakmici. Igrao je startnu postavu, bio je poštovan. Ali NBA u to vreme nije bila ista kao danas. Za evropske bekove je bilo mnogo teže da dobiju loptu u ruke kad se lomi. Saša je želeo da bude glavni, želeo je da on bude taj koji odlučuje o sudbini utakmice. Kad je video da će uvek biti samo jedan od mnogih, uprkos svom talentu i brojkama koje je imao, on je doneo odluku koja najbolje opisuje njegov karakter. Rekao je: "Ok, pokazao sam vam da mogu, sad se vraćam tamo gde sam kralj." Vratio se u Bolonju na vrhuncu moći, odbivši milione i slavu u Americi, jer mu je sloboda i uloga vođe bila važnija od svega. To je bila njegova svesna odluka, potez čoveka koji tačno zna koliko vredi i ne želi da pravi kompromise sa svojom igrom. A šta tek reći o reprezentaciji? 90. godine su bile najteže za naš narod, ali su bile zlatno doba naše košarke. A Saša je bio jedan od stubova tog tima. Povratak 1995. godine u Atini, ono zlato protiv Litvanije, to je bio trenutak kad je cela zemlja prodisala. I onda ta čuvena scena, kucanje preko Arvidasa Sabonisa. Znaš, Sabonis je tada bio pojam, planina od čoveka, najbolji centar sveta van NBA-a. A Saša se zaleteo, poleteo i zakucao mu u lice kao da je onaj klinac iz Kukvila. To je bila poruka celom svetu. Vratili smo se i bolji smo nego ikad. Olimpijada u Atlanti 1996. godine je bila kruna te generacije. Igrati finale protiv originalnog Dream tima, ili bar onoga što je ostalo od njega, sa svim tim zvezdama, i držati se u igri 30 minuta, to je bilo neverovatno. Saša je i tada bio taj koji je vukao, koji se nije plašio ni Barkleya ni Pippena. Nositi dres Jugoslavije za njega je bila svetinja. Ta generacija je igrala sa nekim posebnim ponosom, jer su znali da ljudima kod kuće te pobede znače više od običnog sportskog uspeha. Saša Danilović je završio karijeru ranije nego što su mnogi očekivali. Imao je samo 30 godina kad je rekao da je dosta. Nije hteo da ga ljudi pamte kao nekoga ko se vuče po terenu, ko gubi korak sa mlađima. Hteo je da ode dok je još uvek bio na vrhu, dok je strah u očima protivnika bio stvaran kad god on uzme loptu. To je retkost u sportu, taj osjećaj za trenutak kad treba zatvoriti knjigu. On nije bio samo košarkaš, bio je simbol jedne ere gde se košarka igrala sa mnogo više strasti i mnogo manje kalkulacija. Njegov šut, ona njegova zadrška u vazduhu, način na koji bi se samo blago osmehnuo nakon što postigne odlučujući koš, to su slike koje ostaju. Kad danas klinci uzmu loptu i pokušavaju da imitiraju najbolje, trebalo bi da pogledaju snimke Saše Danilovića. Ne samo da vide kako se šutira, nego da vide kako se pobeđuje. On nas je naučio da nije bitno odakle dolaziš ili kakve su prepreke ispred tebe, ako imaš tu vatru u sebi i ako si spreman da radiš više od svih ostalih. On je bio i ostao pravi car košarke, čovek koji je uvek igrao po svojim pravilima i koji je ostavio neizbrisiv trag u svakom dresu koji je ikada obukao. I zato, kad god se pomene ta čuvena generacija, Sašino ime uvek stoji tu, na samom vrhu, kao podsjetnik na vreme kad smo bili gospodari igre, predvođeni čovekom koji jednostavno nije znao kako se odustaje. Njegova priča je lekcija o ponosu, o radu i o onoj neobjašnjivoj magiji koja se desi kad se vrhunski talenat spoji sa nesalomivim karakterom.
To je bio Predrag Saša Danilović, čista esencija košarke u svom najlepšem i najsurovijem obliku.